District President ka United Democratic Party UDP na ribhoy uba donbok khemdain ulakam dak bakran syai ba baro saungut ki kertong bakala penyang na kisau constituency haribhoy district kin khur khlam artatin ya ka nam jom haga jingnyo iki vote haka artarik uleber ar hajar ar paulai hanong po uba donbok ulo ongru bakat kum ki kaipot na keleng ka constituency ka UDP menta kasin kadon ka jingkermen bakan job don burom ban pen kan mau kita ki constituency baka UDP ka penyang kertong ki kenthop ya ka pra mau hati khandai nongpo shipho jirang bat khatwei sning katba kamsem layo kertong naga khatar umroi constituency kumu presiden jong ka UDP Ribhoy district hadin ba adat banthep ikabur naga menta kani ka samay ar polai hadu arjar kopra shari ndor ba thawai jengwa te kumu presiden barang ba Ribhoy jong sa UDP ni iba ka UDP ka penyang kumbasaw konsumsi ya nakini isaw konsumsi kat kumu presiden ka jingyo jong pi ka report lani kata ka jingai jingken jong kini polling agent ki jong pi kumno ka parti UDP hagani ka tenti na ka samay ar polai hadu ar popra banji na mikhasin dorwa kawan de jengwa populasi mana tak kena report yang fin kuma pi kwa kan dia cuti ko dia berkini ki kartong di bawah kau UDP ka pening na Ribhoy district lagi sampli yang besar li kau sofi kita kan nampak kamati kaum muslim berkah kira dan kemudian di kalau syang ke ba setelah dan berkiblang hangi ba nakden kini kisau li konsumsi lagi yang ke parti UDP bagi pek perman jadi orang jiman performance lalu ko sedang yang kenika dia dan dia kenika gende election MLA arjar ko line tem wan ko lalu arjar pra iba kadan ka layer ka ba suntanan layer ka ba aji kamen nan tambah ki kartong ka parti ko intervention to kidiat ba phila mun batay kumbangi iba hagani ladop ka UDP ka isno man ka sarkar ka NDP dah kena ketenti tharai ko UDP kumno la kan yo ban thau sarkar himaka ne kanisno sarkar bat nur ban em ko bogolong matang isu tu naka jinglong jiman jo kaneka sanhima simah ko berjalan megal ya kamlong ka besok ya no ya kana kono political party banombakan yo ay single majority mo ban diglit ka government kan dambe ka coalition government kata kalau gaji siya ada mana-mana di kantor lang ya parti UDP kadang kami kecil kailang andai tambah kecil kermen jongi pat andai kami juga parti UDP ngi iba kecil kualiti kecil menurut jeng robon dalam jeng pai bang sung juga jalan megale ha berkoi kita ni kecil menurut ka parti UDP kan yo penyalam ya sarkar tera kini ki south ligi konsumsi hakali Ribhoy district ba fikini yang kertong tharai kanu ka constituency ka ban jokpot ka UDP bila syai kalau dia sini boh la syai kalau dia sini ngam dong ni tang jong ni yang parti UDP ki perkat kum tah kan ki wan ki beri ke batlot ki keren kum ki baklanya ki beri ke ba yo duna ki sil kum ki yo bun ka shalom tah we ban pen down ya dia mo ki nam kan no men sim ki na men sim baik ki pen silor baik ki pen klan baik kalau tah tadi ka ci syai kalau ba mental adat kia terbut kalakut mentangi abstang lah syang stang kenta di nganam dan komen kini baca kata te malum malah kumu mangilam parang pak jong UDP hak jelahi borok kewe krai ke UDP kemba katno city kan yo bandra ya kathong jong jinjo ni expect utai ba kumagal mentai kumaba kaji kwenenti jangut kalong pun Andre ngisu tu naka su di bubun malang naka jing lum jitip nemtai ka UDP kan yo pun hakani penting ko mata bani compare ka arajar khat lain arajar khat prat ni isu berdep kini isu mental kala tu kan san ke UDP bani isu tu syai ba kata ka keren ke jingi kam dei ke bangi isu kan pet isu kan crown isu kan ban bo sila dia kam dei kata Andre ka jing syai kalau makani kenti banta ka kadon ke jing ku ba ka kenti kam shaneng bani kitu election berada ka ke jiyo iki kandidat ke job ke election
Polisi. Polisi.